Eguerdion, ongi etorriak izan zaitezte ekitaldi publiko honetara, hasiera emango diogu ekitaldiari. Gaur zozketatuko ditugu Torregako eremuan 46 egingo diren, erekiko diren 46 etxebizitza, garajeak eta 17 trastelekuekin. Gogoratu dezagun prozesu honen jatorria Zumaiako udalbatzak 2025ko urriaren 30ean hartutako akordioa dela. Akordioaren helburua etxebizitzarako sarbidea bermatzea dela, berdintasun publizitate eta gardentasun printzipioaren arabera. Prozeduraren legezkotasuna eta gardentasuna ziurtatzeko zozketa Zumaiako notariaren fede publikopean egingo da, notarioak bolen ateratzea ikuskatuko du eta emaitzaren fede emango du. Eta halaber, administrazio oinarriak betetzen direla bermatzeko ni notariaren alboan ni neu udaleko idazkaria. Zozketa honetan, behin-behineko zerrendatan onartuak izen diren pertsonak eta bizikidetza unitate guztiak parte hartzen dute, oinarriak esartzen duten moduan eskaera bakoitzari ausazko zenbaki bat esleitu zaizkio, persona bateko bizikidetza unitateari zenbaki bat, 2 personak osatzen dutena 2 zenbaki, eta 3 edo gehiagoko unitatek 3 zenbakikoak. Zozketak 2 fase izango ditu, oinarrietako 9. artikuluaren arabera. Lehenengo fasean edo lehenengo zozketa egokitutako etxebizitzen kupoari egingo da. Kupo honetan 3 etxebizitza egon arren, 2 interesdun soilik daudenez, ateratzen den zenbakia eta urrengo zenbaki korrelatiboa etxebizitza zehazteko izango du o balioko du. Ondoren, 43 etxebizitzari dagokion kupo orokorraren zozketa egingo dugu, kasu horretan bola bat aterako da, eta lortutako zenbakiaren titularra eta urrengo 42 korrelatiboekin batera, behin-behineko esleipedunak izango dira. Komeni da gogoratzea, bizikidetza unitate bati esleitutako zenbakietako bat, baino gehiago izanez gero, kontuan soilik bat hartuko dela eta azken esleipedunaren urrengo zenbakiaren titularra izango dela behin-behineko esleipeduna. Laugarren zenbakiaren ondorengoa bat zenbakia duen titularra izango dela ulertuko da, hori guztia oinarriek adierazten duen moduan. Bolak atera ondoren itxarote zerrenda automatikoki sortuko da, azken esleipedunaren urrengo zenbakitik aurrera hasiko da zerrenda eta aurrenkera guztiz korrelatiboa izango da. Behin-behineko esleipedunen zerrendak eta itxaron zerrenda udaletxeko iragarki taulan eta udalaren webgunean argitaratuko dira. Eta zozketa amaitzen danean ondoren, oinarrietako 9 artikuluari jarraiki egokitutako eta egokitu gabeko etxebizitzak esleituko dira notario aurrean, publiko izango ez den egintza batean. Etxebizitza babestuak esleitzeari buruzko 2012ko urriaren 15ko Eusko Jaurlaritzaren aginduaren 72. artikuluan finkatutako irizpideen arabera. Hau da, logela kopurua bizikidetza unitatearen tamainaren araberakoa izango da. Garrantzitsua da gogoratzea, gaurko emaitzak behin-behinekoak direla eta udalak egiaztatu egingo duela, dituela hautatuek edo ezarritako baldintza guztiak betetzen dituztela eta 10 egun balioduneko epea izango dutela eskatutako dokumentazioa aurkezteko behin jakinarazita. Hoy vamos a proceder al sorteo de 46 viviendas de protección oficial que junto con sus garajes y 17 trasteros vinculados se van a construir en el ámbito urbanístico de Torreaga. El proceso tiene su origen en el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento el 30 de octubre del 2025 con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda bajo los principios de igualdad, publicidad y transparencia. Para asegurar la máxima legalidad y transparencia del procedimiento, el sorteo se celebra bajo la fe pública de la notario de Zumaya, quien supervisará la extracción de las bolas y dará fe de la veracidad del resultado.
Asimismo, para garantizar el cumplimiento de las bases administrativas, le acompaño al anotario, yo soy el secretario municipal. En este sorteo participan todas aquellas personas y unidades convivenciales que han sido admitidas en las listas definitivas. Tal y como establecen las bases, a cada solicitud se le ha asignado un número aleatorio. Las unidades de una persona disponen de un número, las de 2 personas 2 números y las unidades de 3 o más personas 3 números. El sorteo se desarrollará en 2 fases. En primer lugar, se realizará el sorteo correspondiente al cupo de las viviendas adaptadas y, aunque hay 3 viviendas en este cupo, al haber solo 2 interesados, en consecuencia, el número adjudicado servirá para determinar la vivienda que se adjudica. A continuación, se realiza el sorteo del cupo general correspondiente a 43 viviendas. En este caso, se extraerá una bola y el titular del número obtenido, junto con los 42 números correlativos siguientes, serán los adjudicatarios provisionales. Conviene recordar que en el caso de existir más de un número asignado a la unidad convivencial, se tendrá en cuenta el primero saltando al titular del número siguiente de la última adjudicataria, que será adjudicatario provisional. El adjudicatario siguiente al número 400 se entenderá que es el titular del número 1 y, una vez finalizadas las extracciones, se generará automáticamente una lista de espera que comenzará a partir del número inmediatamente posterior al último adjudicatario y seguirá un orden estrictamente correlativo. La lista de adjudicatarios provisionales, así como la lista de espera, se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en la página web municipal y, finalizado el sorteo, se procederá a la adjudicación ante notario de viviendas adaptadas y no adaptadas, conforme al artículo 9.2 de las bases, en un acto no público, según los criterios establecidos en la orden del consejero de Vivienda de 15 de octubre del 2012 sobre adjudicación de viviendas protegidas según la relación de unidad convivencial, tamaño de la unidad convivencial y número de dormitorios. Es importante recordar que los resultados son provisionales, que el Ayuntamiento va a verificar las personas seleccionadas cumplen todos y cada uno de los requisitos que se establecían en las bases y dispondrán de 10 días hábiles para presentar la documentación requerida una vez sean notificadas. Besterik gabe, zozketarekin hasiko gea. Podéis empezar a... Sí. Eskerrik asko eta sorte on. Hori da.
Pues a ver, tema badaki. Ja, amaitu ingo dugu ez. Listo ba, ikusten duzuen bezala egokitutako etxe bizitzen kopurua tokatudan zenbakia 002 eta kupo orokorrian 318. Zerrendak eta iragarki taulan eta udaleko webgunean publikatuko dira ikusgai izateko. Eskerrik asko.